Vrijeme, svi se ponašamo kao da je besplatno i obnovljivo poput gluposti na internetu. Znaš onaj osjećaj kad se s nekim dogovoriš, na primjer u 5 popodne? Ti kao zadnji idiot dođeš u 4:55, naručiš kavu, prođeš sve portale, saznaš da je neka influencerica promijenila boju noktiju ili dečka, a vrijeme prolazi. Prođe 5, 5:10, 5:15 i u 5:20 šalješ poruku di si. I odgovor je naravno najčešća laž ovih prostora. Evo, stižem za 5 minuta, u gužvi sam. Koja je to gužva? Gdje si? Jesi u prometnom kolapsu u Tokiju ili si zapeo u Suetskom kanalu? Lik je u tom trenutku izašao iz tuša, oblači se, a ti tamo sjediš i čekaš jer tvoje vrijeme ne vrijedi ništa, jel tako? Prema nekim istraživanjima, prosječan čovjek provede oko 6 mjeseci čekajući ljude koji kasne. 6 mjeseci, ljudi moji! Pa u tom periodu mogu naučiti osnove programiranja ili pogledat sve epizode neke serije i još mi ostane vremena. Znači ti si pola godine proveo gledajući u dno šalice kao neki jadnik kojeg je netko ostavio na cjedilu. Ali prvo moramo razumjeti s kim imamo posla. Ljudi koji kasne nisu opušteni ili umjetničke duše. Oni su jednostavno sebični i tu postoji nekoliko bitnih psiholoških profila. Počnemo s vremenskim optimistima. To su oni genijalci koji iskreno vjeruju da zakoni fizike i prostora jednostavno ne vrijede za njih. Ako im od kuće do kafića treba 20 minuta vožnje, 5 minuta da nađu parking i 3 minute hoda, oni će iz kuće izaći točno u 4:55, uvjereni da će se u 5 sati materializirati za stolom kao jebeni Spock iz Star Treka. Kada im postaviš pitanje zašto kasne, oni kažu, a bilo je crveno na semaforu. Nemoj jebat, crveno na semaforu usred popodnevne gužve. Pa tko bi to mogao predvidjeti, osim svakog živog bića sa funkcionalnim mozgom? Onda postoje ljudi koji kasne ne zato što ne znaju računati vrijeme. Kasne jer žele poslati poruku, a poruka glasi ja sam bitniji od tebe. Ako oni dođu prvi i osjećaju se podređeno, moraju onako dramatično ušetati dok ih ti već čekaš, kako bi ti dali do znanja da je njihov život ispunjen obavezama i dramom. Za njih ti onako nemaš pametnijeg posla nego vjerojatno brati godove na drvenom stolu. To je jeftina psihološka igra moći, a svaki put kada im priuštiš to kašnjenje, ti im zapravo poručuješ da gazda, u pravu ste, moj život je totalno dosadan. Hvala vam što ste se uopće udostojili pojaviti. Ali u svemu tome postoji nešto gore od kašnjenja. Što je s ovim novim trendom otkazivanja i kršenja dogovora u zadnji čas? Kad smo imali fiksne telefone i kad si se s nekim u utorak dogovorio za petak u 8 navečer kod sata na trgu, ti si bio tamo u petak u 8. Nisi imao način da javiš da ti se baš i ne da. Ako se ne pojaviš, osoba te opravdano smatrala otetim ili mrtvim. Danas imamo WhatsApp, Messenger i ostala čuda i to nam daje neko digitalno pravo da budemo pizde. Dogovor je u 8, u 7:45 si već obučen, namirisan, obuo si tenisice, stavio ključeve u džep i evo poruke. Nešto mi je iskrsnulo, preumoran sam. Ajmo idući tjedan. Što ti je iskrsnulo? Iznenadna operacija srca? Dobio si poziv iz NASA da sutra hitno letiš na Mars? Ne kužim. Prije bi rekao da ti iskrsnula nova sezona serije na Netflixu i činjenica da ti se ne da ustati iz kreveta. Ajmo biti realni, u 95% slučajeva iskrsnula je akutna ljenost i potpuni nedostatak osnovnog kućnog odgoja. Takvi ljudi to rade zato što nema posljedica. Živimo u društvu gdje je nepoštivanje tuđeg vremena postalo društveno prihvatljivo pod krinkom fleksibilnosti. Ako se pobuniš i kažeš da nije u redu ako netko otkazuje planove 15 minuta ranije, ispadaš naporan, neurotičan. Ti si onaj koji nema razumijevanja, jer jebi ga, svi smo pod stresom, svi smo zauzeti. Pa ako si toliko zauzet, nemoj se dogovarati. Ostani doma, ostani u svoja 4 zida i pričaj s tim zidovima, ali nemoj trošiti moje mentalne kapacitete na organizaciju dana oko tvog nestabilnog rasporeda. Nažalost, vrijeme se ne krade samo po kafićima i trgovima. Idemo sada na mjesto gdje se naše minute melju i bacaju u smeće. Dame i gospodo, pričam o korporativnim sastancima i toga sam se naslušao previše u životu. Fuj! Sastanak je u 7 ujutro, a tema je produktivnost tima i optimizacija. Pa da prevedemo, nemamo pametnijeg posla, pa ćemo se idućih sat ili 2 zajebavati s monolozima o tome kako treba produktivnije i otvorenije razmišljati. 70% sastanaka se smatra potpuno beskorisnima. To je statistički podatak.
Sjedite u toj sobi, volja za životom vam je na nuli, slušate o nekim brojevima koje ni sami ne razumijete, gledate ljude kako kimaju glavom, a cijeli fucking sastanak je mogao biti od početka do kraja jedan jednostavni mail. Vrijeme je jedina valuta u ovom univerzumu koju ne možete zaraditi natrag. Možeš izgubiti pare, zaradit ćeš ih. Možeš razbiti auto, kupit ćeš novi. Ali onih pola sata, onih pola popodneva koje ti je neki idiot ukrao jer nije znao procijeniti koliko mu treba da navuče hlače i izađe iz stana, to ti nitko, ni pod kojim uvjetima neće vratiti. Evo stvarno to dobro znam. Zbog mog posla sate i sate provedem buljeći u Premiere i super mi je kako taj komad softvera, taj jebeni progress bar od 0 do 100 ima više poštovanja prema mom vremenu nego prosječan čovjek na Balkanu. Ako recimo piše 14 minuta i 30 sekundi, toliko traje. Ne pošalje mi poruku na 99%. Sorry, nešto mi je iskrsnulo u procesoru, ajmo mi ovo prebaciti za idući tjedan. Ok, nekad se samo sruši bez najave, ali to su rijetke iznimke. Poanta je da prestanete biti volonteri u tuđim neorganiziranim životima. Ako netko kronično ne poštuje vaše vrijeme, ne poštuje ni vas. To nije neka simpatična karakterna mana. Joj, znaš, on ti je takav malo smotan. To je čisti bezobrazluk. Počnite udarati granice, prestanite piti tuđe kave dok oni traže parking, prestanite odgovarati na poruke onima koji vam već 3. put otkazuju dogovor jer su preumorni. Moj sistem je pravilo od 15 minuta, znači 15 minuta te čekam, a ako te nakon tih 15 minuta i dalje nema, odlazim. Ne opravdavam se, ne javljam se, odlazim. Vjerujte mi da se neće ponoviti, a ako se ponovi, onda se jednostavno više nemojte dogovarati. Svima se može dogoditi da zakasne, ali ako im je to stil života, stvarno se nema smisla natezati s njima. Pitanje za vas, kasnite li ili dolazite na vrijeme? Odgovore ostavite dolje u komentar, a sada je vrijeme da vidimo rezultate jučerašnje ankete. Pitao sam vas čekate li nekoga dulje od 15 minuta. Evo što ste odgovorili, a ako želite sudjelovati u novim anketama, lupite follow na mom Instagramu. Eto, to je to. Hvala vam što ste odvojili sve vrijeme i pogledali ovaj video. Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte.